rero uno sinenda byegwaye kuvuga guheraheza igiti cy'ubugingo ari wo mutima w'ubugingo hanyuma tukavugana abagore babiri Hagara na Sara Isaka Ismaeli hanyuma byo gaheraheza Apocalypse 12 na Apocalypse 17 umugore w'isezerano n'amahanga rero muri Yesu yabishobora kuba tubona ko bikwiye tuzobiheraheze amen amen rero twugurure Yohana 6 Yohana 6 wari imiti bigoye kuzana Bibiliya abafise Bibiliya mumanike ndabizi ko bigoye murayasha mwese biragaragara ariko uyigendana amen esa amugisha Yohana 6 ni inkuru Yesu ahaza abantu 5,000 haleluya mu by'Imana twarabivuganye ahazariho coincidence iriho amahirwe ariho ihamana iby'Imana birapanze misi yose aterera aterwa ntayo yabipanze umunsi ushitse Yesu ari Yerusalemu sivuga Yerusalemu cyangwa Galilaya birango Galilaya avayo hakurya y'ikiyaga cy'Igalilaya rero uwo munsi ushitse wari umunsi wo kwihishura k'umutima w'ubugingo kuko Yesu azi ikintu cyose azi ubwenge bwo kwetroduriza suje yaravuga ati uno munsi niboko sobanurira abantu jewe ari cyo cya giti cy'ubugingo wa mutima w'ubugingo umwe wahishurirwa kera Aburahamu ugahishurirwa abakera haleluya ugahishurwa igihe cya Mose igihe Imana yarungika manu urya mutima muribuka ko Imana yaciyumvira nk'igishinga ntare ikawushyira mu isanduku y'isezerano haleluya mu isanduku y'isezerano harimo inkoni ya Mose harimo umutima harimo na cya kintu cy'amategeko amabuye y'amategeko inkoni ya Mose inkoni ya Aroni nabwo yari inkoni y'ubuherezi umwami wacu w'umuherezi ikomera kandi Mose yarikoresha inkoni y'ubwami amategeko ni ijambo ry'Imana Yesu byose umutima ni Yesu kwa bitatu vyahishura Yesu bijya mu isanduku y'isezerano rero uwo munsi hageze Yesu aje aravuga ati byaba bindi twari twarababwiye reka mubisobanure harimo abantu abakuru ishengero harimo abantu bose mu buryo bwose ati reka rero harageze isaha yarigeze abaza abona abantu benshi baje kumwumviriza abari bazanye abarwayi hari bazanye ingorane zabo hari bazanye ibiki noneho baraza arabigisha hageze arabwira Filipo hano niho handitse aramubwira ngo Filipo tukura hehe ibyo kujya byo kugaburira abo bantu aho ni kuri 5 ngo Yesu yunamuye amaso abona ishengero rinini riza kuri we abaza Filipo ati tugurira hehe imitsima ngo barye bose icyatumye avuga atyo kwari ukumugeza numvise ituma yavuze atyo ngo kwari ukumugeza kuko ubwiwe yarazi icyo agira akore hari hageze saha y'Imana igeze Yesu umunyabwenge atora cyakwiye gukora abantu 5,000 iyo bavuze ari 5 ukuvuga
abagabo kuko abagore n'abana ntibashigwa mu giharuro niko byari bimeze muri Isirayeli bivuga ko niba bari 5 b'abagabo abagore bari tutomo bitamenye plus abana bari plus dushobora kwiyumvira ko bari 15. Haleluya yarazi icyagira kure yagira yihishure mu buryo butangaje yagira yerekane y'abantu barya yagira yerekane wa mutima wahishurirwa Aburahamu yagira yerekane ati ubu rero byari mwasenderaniwe byashitse amen anabagaburira murabyuka sinobira yesitware ngo nisome amanya mwishi dufise arabaza ngo Andereya aramubwira ati ariko umusha nawe wenyine twifitiye ubu ati dufise amajana abiri nta madenari twokabwira amagambo haba namwe kuko mu ngaro icyo bita nyamariya amakisi nzimbega bayitabiki bari ngo ati dufise na definitiva y'itenariyo rimwe ngo yani salere y'umuntu icyo gihe ku munsi ati amadenari amajana yogaburira abantu bose abanyamwebwe niyo bagaburira haleluya aravuga ati mbere ati mwigisha nose barayibaderana uri aba bose hari umuntu umwe gusa afise udusima dutanu n'udufite nubwo ibyo bintu isaha yarigeze kugira ngo yishimire kuko isaha igeze muri iki gihe yo kugira Yesu atwishyure tumenye icyatugomba tumenye isezerano ryaryo haleluya harageze ko tumenya isezerano kuko narababwiye mu bihe bikomeraza ibintu bizongera bigorana ariko abari muri Yesu abari mu mutima w'ubugingo bazobicamura tetoti haleluya arabizi ibitubo yarabizi ariko ngo abyireba mu burondere uruka kwiba murondere ubwaho ibindi byose arabizi haleluya rero ati bicarike tu arabicarika afata ya mitima bamuraba ibi bintu ni biki abo dogiteri cyangwa abakuru b'ishengero cyangwa abanyabwenge b'ibyanditswe bakibuka mugabo hariya cyaratibutse byari byinshi none uyu ututsima tubiri akata ntibihere akomeza akata ntibihere niwe mwami w'ibitsima niwe mwami byose arabishoboye haleluya none umunsi ushobora kuba ufise agatsima kamwe ariko umwizeye ko ari Imana we gusa we uwo mutima amen haleluya barakubitwa n'ubu ibi bintu n'ibiki ngo baravuga bati nta bindi hano ngo baravuze bati babibonye ngo baravuga bati ni ukuri uri wa muntu avugishwa n'Imana yarakwiye kuza Yesu amenye ko bagira banze kumufata ngo bamwimike asubira ku musozi isaha ntiyari bwagere yuko yima haleluya isaha ntiyari bwagere yuko yima rero bagomba kumwimika ati sicyo gihe ari igihe bukeye imvura irakwira kuko yokwira uno munsi kuko Imana yozana ibitsima ngaha Fidesi agatangura akadisiribwa cyangwa amafaranga agaterera ayobora ahantu agaterera muca mugenda ahantu hose tukagenda tuti kuri Debora hari igisenge
ugeze imagina nawe imagina ati hariho umuntu atanga umutsima atatu utabona aho ukuye atawuso atafu ataki avuze gusa agatsima kamwe atanga fidesi atanga amahera akura mu gaseke amahera cyangwa imifuko baza bose benshi rero bari kurondera iyo mitsima bari kurondera ibitangaza. Haleluya. Ngo baramubaza ngo bari hehe mwigisha mutwakurondera ati sigewe murondera twabwi ati sigewe murondera byanditse ngo baramubwira bamubwira ngo bamubonye hakurya y'ikiyaga baramubaza ati mwigisha wanjye waje ino ryari? Yesu arabishura ati ni ukuri ndababwire nimundondera kuko mwabonye ibimenyetso ariko nuko mwabonye mwariye kuri ya mitsima mugahabwa. Haleluya. Ati ntimukorere ibiyoka nshuti zanjye Debora nimukorere ibyo kurya biyoka ariko mukorere ibyo kurya bihoraho bizana ubugingo budashira n'iby'umwana w'umuntu azobaha kuko ari we Imana Data yarashizeko ikimenyetso. Baramwishyura bati tugire dute ngo dukore ibikorwa by'Imana? Yesu nawe arabishyura ati igikorwa cy'Imana ni nuko mwizera uwo yatumye. Haleluya. Baramubaza bati none ukora ikimenyetso giki ngo tukirabe tukwizere? Murumva ibyo abana b'Imana bamubajije ahejeje gukora iki? Daveye yari yakoze iki? yari yatabahaye imitsima. Natwe twabyibagiwe ako kanya ngejeje kubisoma tutubyibagiwe nabo nyine baje bakibaye yaraheje gukora kubaha imitsima ivuye mu mutsima umwe udutsima dutanu n'udufite tubiri abari mu 10 arababwira ati gereka nimuzanye na kijya kimenyetso mwana atabikibagira icyo nakoze ahubwo uje ngo mwahanze ubunya mwarekirisa abandi bagaye imifuko bageze gute muje kurode oya nimurondere. Arababwira ati ngo none tubwire gute? Ati nimunyizere ukora ikimenyetso igihe baje kubibani ko bose yamanuye imitsima akayikura hariya mu ijuru akayiduha we gukora ibiki? Arababwira ati Mose siwe yabahaye kandi ko murabizi ko byanditse ntidusubirayo handitse ko ari Uhoraho yamanuye imitsima. Amen. Handitse ko Uhoraho yamanitse imitsima ariko ubu baribagiwe uwayibahaye bavuga ngo ni Mose. Nk'uko twibagira uwazanye ijambo ry'ubugingo tukiyumvira ngo ni papa tukiyumvira ngo ni pasitori tukibagirwa duhaye utanga umutsima w'ubugingo. Haleluya. Kandi yamutanze uri ngaha nyamutsima w'ubugingo. Haleluya. Dukeneye nakanaka kugira ngo iki nicyo mutsima w'ubugingo. Haleluya. Arababwira ati mwagira ngo ni Mose yawubahaye ati umutsima w'ubugingo ni Data ubaha. Uriya wari uwo guteguza umutsima w'ukuri. Uriya wari uwo guteguza. Amen. Atari kubu umutsima wacu wa wundi w'ubugingo awukuye kuri cya giti bya bindi iby'Imana yateguye nibyo bikiriho. Nuko rero murabifise ubu. Haleluya. Igihe bayabasohora mu itongo ry'Edeni ngo yapfunze urugi ariko ati ntibariye ku giti cy'ubugingo pfunga ntibariye ku giti cy'ubugingo. Yesu arababwira ati urugi rwavuyeho inzira yabonetse umutsima w'ubugingo wabonetse ubugingo bwabonetse nimuze mu kigeko. Haleluya. Nimwinjire mu kigeko. Bati n'umutsima ati uwurya azokwama ariko arawurya azokwama bati duha uwo mutsima. Haleluya. Bati bose barongorerana bati agira duhe
ubu ntibizona azopfa kuvuga ijambo iminsi yose turonke umutima ntidusubire kurima ntidusubire kugira ngo tuhamwe turonke ifu yisuka ifi zizana zikava mu kiyaga mw'isafuriya ubu turaronse umuntu azoduha ibyo haleluya bati duhe ati cyane umutima w'ubugingo n'icembe ati n'umubiri wacu bati sa umubiri wawe ngo ati nicyo kurya cy'ukuri hano hakurya aravuga ati umutima w'ubugingo n'ijewe Yohana 6 somera kuri 35 somera kuri 35 aravuga ngo Yesu arababwira ati ni jewe umutima w'ubugingo uza kuri jewe ntazosonza namba kandi umwizera ntazogira inyota namba. Haleluya. Ibyo ni byo wumvise acahimbira bati sinzosubira kurima ingano zizokwisuka mbere sinzosubira no gusya izo ngano zizokwisya sinzosubira no kujya mu kiyaga sinzosubira kurondera amahera yo kugura amafi bukeye kuvuga ibigira bize baramwishyura bati duhese uwo mutima siko byanditse komeza ariko narababwiye yuko mwambonye muraheza ntimwizera icyo datama cyose kiranshikira kandi uwoza kuri jewe sinomuhinda na gato. Amen. Subira kuri 41 undi abayuda baramwidodombera ko yavuze ati ni jewe umutsima wamanutse uva mu ijuru batuyusiwe Yesu mwene Yosefu na se na nyina turabazi none avuga ate ngo namanutse mva mu ijuru. Yesu arabishyura ati ntacyo mugira imyidodombo muri mwebwe nta n'umwe ashobora kuza kuri jewe data yantumye atamumwegereye nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. komeza mu majambo kuri 47 ni ukuri ndababwire unyizera afise ubugingo budashira ni jewe umutsima w'ubugingo. Amen. Komeza basokuruza banyu barira manu mu bugaragwa barapfa uyu ni wo mutsima umanuka uva mu ijuru ngo umuntu awuryako ntapfe. komeza ni jewe umutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijuru nihagira urya kuri uwo mutsima azobaho ibihe bidashira kandi umutsima azobaha ni umubiri wanje utangirwa abari mu isi ngo bagire ubugingo. komeza abayuda batanga kw'ibirake batuywa ashobora ate kuduha umubiri wiwe ngo tuwurye. Yesu arababwira ati ni ukuri ndababwire nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ngo munywe n'amaraso yiwe nta bugingo mugira muri mwebwe. urya umubiri wanje akanywa amaraso yanje niwe afise ubugingo budashira nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. kuko umubiri wanje ari cyo kurya cy'ukuri n'amaraso yanje ari cyo kunywa cy'ukuri. urya umubiri wanje akanywa amaraso yanje aguma muri jewe nanje nkaguma muri we. nk'uko data w'ubugingo yantumye nanje ndiho ku bwa data nikundya nawe azobaho ku bwanje. uwo ni wo mutsima wamanutse uvuye mu ijuru si nk'uwo abasokuruza banyu bariye ariko bagapfa. urya uwo mutsima azobaho ibihe bidashira. ibyo yabivugiye mu isinagogi yigisha Kaperinawumu. murumva mu isinagogi hari abo banyabwenge b'ibyanditswe bari bazi ibyanditswe hari abafarisayo hari abantu bose arababwira ati uwo ni wo mutima w'ubugingo ni jewe mutima w'ubugingo wabo bari baje kurondera umutima
haleluya kitumenye ugutanga hariho ugutanga hariho ugutanga niwe dukwiye gusenga niwe dukwiye guharanira niwe yawutanga haleluya yawutanga niwe dukwiye guharanira amen ukibuka kuvuga amen haleluya nijya kubabwira ngo arawutanga mbega mwibaza yuko ubu muri ngaha ko muri gusa neza ko mbona n'ukuri mwibaza ngo ninde niwe naho ukora hariya ukaronka amafaranga niwe kuko uri umwasi wa satani ashatse yokwaka satani mbega wari uzi ko abana b'imana atugenza nurabe hajya ku kazi ngo uraronka amapromosiyo ngo uragira gute hajya n'imana ikuri satani wabiyamisha haleluya none nta batwara bafite abapato batazi n'iby'imana batamwanya babifitiye none mwibaza ko ni kuki atokwirukana kubera hari ukuboko kubura haleluya kuki uri gushomera ukaba uronka utwuya nawe turonka rimwe mu minsi ibiri kuki kandi uri umwasi wa satani kuko hari uhora hari ukuboko kuhora haleluya kandi agomba ko umwizera kugira ngo amushikane iyo inzara itaba iyo ushomeye gutaba haleluya iyo ni objectif yiwe kugushikamikana niho mu ijuru haleluya umutima w'umuntu tumenye guhitamo by'ukuri misi yose ugiye gusenga misi yose ugiye muri kirite genda ugomba umutima w'ubugingo haleluya genda ugomba hariyo abantu benshi hirya no hino twebwe iwacu muri amerika niho bigenze niho byeretse sinzi nuko bimeze uko baba n'ipira abantu bababwira biratungana zana amahera zana umugisha zana ubugingo budashira n'ibugurwa amahera yatange cyangwa ureke ariko niba udafise kristo mu mutima mu mwizere ngo wamubwira ngo wamusoma ntacyo bizokumara amen iwacu birakomeye baratunga bakabademiliyarde kubera ijambo rya manipulasiyo ryo gufata isezerano rya kera bakarihindura bakagaburira abantu umutsima w'isafuriya bakaba babagaburira de promesse et d'ailleurs ils sont des promesses bizagenda neza uzaronka amahera uzaronka imigisha uzaronka ikiya muri amerika ugasanga umuntu w'umupasiteri cyangwa umupasiterikazi aba mu nzu y'imiliyoni 3 z'amadolari afise jeti prive afise iki atahanda yakuru ari muri manipulasiyo de la parole kuko agabura iki agabura umutima wo mwisafuriya haleluya birakomeye muri ibyo bintu birakomeye kandi jewe sinabacira urubanza ntibabikora ariko ababigaburirwa nibo bazobazwa mbega iki gitabo niba wagifise rero niba wagifise wagisomye kangahe mbega sinavuze ngo muze musenga musabe mwemera kugira ngo abasobanurire utabigize uzomubwira ngo banyigishije bambwiye ikinishe iwacu hari imigenzi imeze gutya na gutya oya ijambo riravuze ngo Yesu ni umutima w'ubugingo haleluya bariwe tugondera bariwe duhahamira bariwe twiga tumenye guhitamo iyindi n'imitima yo mwisafuriya y'abayahiye iyindi n'imitima yo mwisafuriya yahizotugenda na hamwe ariko uriye ku mutima wa Yesu uriye ku mubiri wiwe hariho rero n'amadini hirya no hino mubabarire ntabwo ari iby'amadini akubwira ngo ushaka kujungura murye upasitora bari patiri mumaze warasenga ugacika umubiri ugacika amaraso ngo ukawurya ngo rero ubwiye umuntu iyo nyigisha akubwira ati jya urya iminsi yose ugitondo nazinduka nkajya musaba akawumpa nkawurya mbega Yesu aho yagira agaburira agira sensere bwa nyuma mumenye yari ikase rero yari afise inyama
Mwamenya nikasa inyama akazigaburamo utuntu gahereza intumwa ziwe. Mwamenya nivomye amaraso akaha abantu banywa yavuze mukore muke mwibuka icyo nakoze ku musaraba. Haleluya. Mwibuka iki icyo nakoze ku musaraba ko mutamfasha. Mwibuka iki icyo nakoze ku musaraba. Haleluya. Haleluya. Uwo ni wo mutima w'ubugingo niwe abayuda batamenye. Hano kuri 6:10 ngo hanyuma y'ibyo ngo Yesu hano kuri 60 ngo nuko benshi bajya gute mu bigishwa biwe babyumvise baravuga bati iryo jambo riragoye, hari uwuryumva akarishobora. Even now n'ubu hari abavuga bati ibyo bintu biragoye wikindana jewe. N'ubu hari inyigisho zigoye amatwi kuko iki kuko atasaba mwemera ngo atakure icyo Yesu yaje gukora. Yesu yaje kutwanoza ubwami bwiwe apana ubwami bw'isi. Umuntu akudandaza ubwami bw'isi mwambire. Haleluya. Yaje kutubwira ko hari ubundi bwami, hari ubundi bwami kandi niko dukwiye guharanira. Haleluya. ngo bamuva bose bamuvuye ko acabwira akabanga intumwa ziwe arababwira mugere hakurya kuri 60 ngo n'agatandatu isomera kuri 66 utarasoma reka mubiki naretse arasoma byose biriya byose yasomye sinyigisho nayimwe biriya yasomye mwabyumvise uko Yesu yagiye agenda ababwira ngo ubuzima w'ubugingo ni jyewe data yarumvise ngo ubuzima w'ubugingo reka kwiyumvira ibindi reka kujya mu mitima yo mu isi. Haleluya. Uri yasomye urigishwa nakwemera kandi nimwagenda muhira musubire musome iyo chapitre 6 ya Yohana. Haleluya. Hanyuma soma nshuti kuri 66. kuva icyo gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma ntibaba bakijyana nawe. Yesu abaza bamwe 12 ati mbega namwe muragomba kwigira? Simoni Petero aramwishyura ati tuje kwandega mugenzi ko ibe ufise amajambo y'ubugingo. Haleluya. Haleluya. Ati ni wowe ufise amajambo y'ubugingo tuje hehe. Hirya kuri 8 tujya kwasoma yaciye abasobanurira arababwira ati rega bimwe nababwira umubiri ntacyo umaze, umubiri ntacyo umaze, ahubwo iki kimaze ni mpemu n'ijambo ry'Imana. Yashakaga ati umubiri mvuga n'ijambo. Yohana yavuze ngo ubwa mbere na mbere kandi ijambo kandi yari Imana. Haleluya. Ati n'ijambo na mpemu. Haleluya. Haleluya. Arababwira ati iryo birya nababwiye byari jambo w'Imana. Haleluya. Bamuhariza bakomeza bamuhariza amani bamuva. Ariko Petero aravuga, Yesu aravuga ati fineze jobu yatubwira ati shwa ugize Imana irayizwe. Yesu abaza abandi 12 namwe muragiye. Iyo bavuga ati yo turagiye oya biragoye. Yesu yashobora ati ni sawa, ariko acavuga ati wiki tuje he kwani wewe amajambo y'ubugingo. Ko mumanye nanje rero yaje mwana na. Haleluya. Uzobereka byinshi kurusha. Amen. Haleluya. Barakomeza bamuhaririza bamubwira ahirya hakurya kuri witi kuri 52 abayuda baramubwira bati noneho turamenya ko uri mu dayimoni. Ababwira
yababwiye ati Aburahamu yarahahabuye reka tubisoma aha ngo Yesu arabishura ati jewe sindi mudayimoni ariko nubaha data namwe ntimunyubaha jewe sinorondera icubahiro canje ukidonderera kandi niwe aca urubanza ni ukuri ndababwira nihagira uwitondera ijambo ryanje ntazobona urupfu gushika ibihe bidashira uwo witondera iryo jambo ryanje ari wo mutima w'ubugingo uwo arya umutima w'ubugingo uwo yatoranije umutima w'ubugingo ntazigera apfa mwari muzi ko tutazoroka ni bande bazi ko batazoroka tumanike amaboko abazi ko batazoroka tumanike amugoya reka duhaguruka abazi ko batazoroka kugira ngo barabe neza abazi ko batazoroka afite zinahanda ndazi ko bazi ko batazoroka ni bangahe abazi ko batazoroka umwe babiri batatu bane batanu batandatu indwi umunani icyenda hamwe n'abafite icumi n'abantu kugira ngo turi 20 reka narobi reka rero mbabwira abazi ko mwakijijwe mufise Yesu muri mwebwe indani muri mwebwe mwamwizeye by'ukuri bandika amaboko erega ntimuzopfa nikukibwira ko muzopfa nikukibwira ko muzopfa mwarariye umutima w'ubugingo nikukibwira ko muzopfa umuntu akozwe mu bintu bitatu sibyo akozwe mu mubiri akozwe mu muhema akozwe mu bugingo ariko amen mu by'ukuri mu kigo ntituzi ukuntu tubivuga ubugingo n'ubugingo amen ntituzi dufite amajambo ariko akozwe muri esprit corps et âme haleluya kandi l'esprit et âme bifatanye n'ibyo bidapfa haleluya uyu mubiri ngo ni nyambaro nsomera ariko rino ya kabiri gatanu ariko rino ya kabiri ya kabiri ndabona cyangwa utangure kuri Tesalonika kandi Imana nyina amahoro ibe ariyo ibeza rwose kandi impemu yayo n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Haleluya. Hari mwumvise umubiri impemu n'ubugingo burya nibyo bimategeko nibo umuntu w'ukuri w'indani umuntu w'ukuri w'indani soma rero ariko rino ya kabiri gatanu mwumvise ko hari ibintu bitatu ariko rino ya kabiri gatanu rimwe uretse yuko inzu y'urusango yacu yo ku isi niyaramuka isambuwe ifite inyubako iva ku Mana inzu itugazwe n'amaboko itazoshira yo mu ijuru. Amen. Wabyumvise turazi kuri urusango rwacu ngaha ku isi uwo ni wa mubiri uwo urasambu ariko umuntu w'ukuri Mariya w'ukuri Tereza w'ukuri Jean Pierre w'ukuri Fides w'ukuri Lucy w'ukuri ari ndani haleluya uwo aha mwiza afise urusango kandi urusango twari twifuza uvamo mu by'ukuri ubyimbi urwara kugira ngo utere ukoroga azipangwa iki bituma amahoro murabizi uyu mubiri mu by'ukuri tuwuta umwanya ntakimaze tuwuta umwanya ukazinduka mu gitondo muri jewe usize inkweto ukazinduka n'ukanga ugiye ku kazi ubwo rero yikanguye seka z'amatara reka nihe utunota 10 imwe nk'ibintu Yesu agasinzira hanyuma akavuga
yiruka akajya kurondera akayinywa akajya kurondera agatekera kuko biratugora twebwe hariya dukora umwanya ukora na saa 10 hari aho dukora 12 madoya arakora 16 urumva utegerezwa gutekera kuko ntabwo kugabura hariya kandi ntabwo hari umwanya wo gusohoka kandi nta na kimwe ukora ayo masaha niba 10 niyakora uko rero ukirukanga ukanara minsi yose umukuru wa mbere kuwa kabiri nirukanze amasaha 10 bataha naho rero umukecuru ngashika yo nta mwanya aho usanga mbere ntawe zero mwanya ukwiye wokurya cyangwa ntawe umwanya wo gutekera agatekera akantu k'agasandwich ku mugoroba inzara uburuhe nkamiyumviramo cya kindi guca gisambuka akaba arishobora hanyuma nkaregegura ziyuraregera yo mama yesu yakoze wanyirije amahoro kandi sitababeshi nukukeshi ingenge ariko kandi yarakazarangurira ariko uwo wirukira ugaburira uwo urazi ko agiye niyomongeho urabura biyusambura cyane rero mwene satana kiwogorera ati uracyafise imyaka inini yamagewe wende baravuga ati aho wirukangira hariho umuntu w'indani atazopfa murebe ndababaza abatazopfa ni bangahe mwabitahuye haleluya yesu rama makwizeye tubashikane mu bwami bwawe haleluya tuzobaho cyakindi rya jambo muri Sunday hari umuntu yigeze kuyimbwira ngo Imana yabimuhishuriye yararwaye kanseri ati Imana yampishuriye ngo sinzopfa nzorama ngo kugira ngo namamaze ishimwe ry'Imana haraheze iminsi nyamara abahinga birarapfa nari Imana yari yamuheye wewe yayumvise umenga ni cya kindi gitegerezwa gusambukwa kandi yari akiri muto wewe iki gitegerezwa gusambuka at any age kuri aje yose ku myaka ufise yose wagira 10 wagira 2 wagira amasaha 10 wagira imyaka 50 wagira 20 awagira 50 itegerezwa gusambuka kandi Yesu ntiyigeze avuga ngo bizasambuka ufise imyaka 80 itegerezwa gusambuka ariko ufise inyubako haleluya ufise umubiri utegereje hariho uwundi mubiri wicaye utegereje Yesu yarawubatse hajya yabwira intumwa ngo ngiye kubategurira aho muzoba ngiye kubona binti mbega byo zirohane mbega yanyubakiye igorofa yanyubakiye etaje zingana yo yakubakiye urusango utazongwara utazopfa urusango utazosonza niwe kubakiye haleluya iragutegereje haleluya niba wariye wamutsima w'ubugingo ukanywa y'amaraso haleluya abitwayeyo gazikoma turi benshi bayo niba hari utayayo nukuri azeba musenge cyane ashobora kubwira umukozi w'Imana hari n'abandi bakozi b'Imana hari ati nsengera sinzanywa mu maraso amen haleluya 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 uwo mutsima w'ubugingo Aburahamu yari yawuhishuriwe nibyo yababwiye hano kushuna kama abayuda baramubwira bati noneho turamenye yuko uri mudayimoni Aburahamu yarapfuye n'abavugishwa n'Imana nuko ariko wewe uvuze uti nihagira uwitondera ijambo ryanje ntaho azokumviriza urupfu
basigaye hamwe mutaramenya ibanga reka ko bapfuye ba Aburahamu reka ko bapfuye ba Dawidi ni gute wowe uvuga ngo twebwe tukwizeye ngo nitwumva abahinzi nk'abariya ba Dawidi bande yo ngo tukwizeye acara babwira atumize burya wa mutsi ntazigera apfa haleluya warabishura agira kubitorera ijambo ryawe ntahazokumviza kuruta mbega ubutasokuruza wacu Aburahamu we ko yapfuye n'abavugishwa n'Imana nabo bakaba barapfuye wiyitande warabishura soma nshuti kuri senkakati Yesu arabishura ati naba icyubahiro canje kizoba ari cy'ubusa uwumva icyubahiro ni data uwo muvuga ngo ni Imana yanyu yamara ntimumuzi ariko jewe ndamuzi kandi ninavuga ngo sinamuzi nzoba mbaye umunyabinyoma ntamwe ariko ndamuzi kandi nitondera ijambo ryiwe. Aburahamu sogokuruza wanyu yari yarahambiriye kubona umunsi wanje kandi yarawubonye aranezerwa. Nuko rero abayuda baramubwira batume utarabara imyaka 50 ngo warabonye Aburahamu. Yesu arababwira ati Aburahamu ataravuka jewe namye ndiho. ako kandi namye ntugakureho kuko mu kigiriki uko byanditse ni jewe ndiho I am je suis niko byanditse mu Gifaransa no mu Cyongereza babitratijwe babisobanuye neza yavuga ati jewe ndiho ugaciye batabona abo uri Imana rero Aburahamu ngo yarakubonye wowe mbega uvuga n'ibiki mbega urazi icyo yabivanze mbega Aburahamu wowe yaramubonye uko mwiyumvira Aburahamu yaramubonye Aburahamu yowe yaramubonye reka duhereze kuranga Aburahamu yaramubonye ugamutiho yaramubonye mu by'ukuri muri aya maso aya y'umubiri yayakazosanga ntabwo yamubonye sibyo yapfuye imyaka nyirabudeme ava yuko Yesu aleluya ariko yamubonye mu mpera aleluya yamubonye imyaka musome itanguriro 14 twibutsa tugiye guheza itanguriro 14 aho yamubona haleluya itanguriro 14 aho yamubona Aburahamu yamubona ku murongo wa 18 kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu umuherezi w'Imana isumba byose azana imitsima na vino ahezagira Aburahamu uragahabwa umugisha n'Imana isumba byose n'ijuru n'isi. Amen. Amubonye yabonye Melikisedeki umuntu yihute asome Abaheburayo 7:3 usoma Abaheburayo yaramubonye uraharone cyasoma yabonye Melikisedeki aca muhiki amuha imimaji n'umutsima w'ubugingo tinije amuha imimaji y'amaraso y'ubugingo haleluya aramugenza mu rwego Aburahamu arabitahura yumva icyavuga ati wamugisha Imana wamubyara Imana yabwira waranezerwa haleluya soma Melikisedeki ninde ntase nta nyina haruguru guhera kuri dore Melikisedeki uyo umwami w'i Salemu umuherezi w'Imana isumba byose niwe yasanganiye Aburahamu aramuhezagira hamwe Aburahamu yatabaruka avuye kugurisha abandi kandi niwe Aburahamu yagabanije
ikigira cumi muri byose, irya mbere asobanurwa mu mwami agororoka, kandi irya kabiri yitwa umwami w'i Salemu, bisobanurwa mu mwami w'amahoro. Nta se, nta nyina, nta kayoga, nta tangiriro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo, ariko agereranywa n'umwana w'Imana kandi n'umwami ahora ari Aburahamu yabonye Yesu, abona rwa rubyaro rwiwe ntiyarabishije amaso nk'aya aya aho ayiboneye kabaye. Ariko mwebwe akibona si yabona umwana w'Imana, si yatahuye mu mutima w'ubwiwe. Aburahamu yaratahuye aranezerwa, ati urundi rwa rubyaro abona Melikisedeki ngo yari umwana, yari iyindi shusho ya Kristo ije kumwiyereka, aterwa rya haleluya, haleluya, aranezerwa. Amen. Amwe amuha umutima, imaji y'umubiri wa Kristo, amuha amaraso, amuha vino, imaji y'umubiri y'amaraso ya Kristo. Aburahamu amuha iki? Ikigira cumi. Hariho abantu bagihagarara ko bakora bona Aburahamu yaragitanze. Mbega ikigira cumi Aburahamu yatanze cyashushanya iki? Yaragikuye he? Mbega yaragiye mu ntama ziwe no mu mpene ziwe kuzana ikigira cumi? Hari icyo twasomye? Oya, yamuhaye ibihe? Byavuye he? I Sodomu. Kandi ngo umwami w'i Sodomu waciye aza kumusanganira. Isome komeza turahejeje mwihangane iminsi ibiri. Umwami w'i Sodomu kuri 14 reka ndagufashe ngo kandi hano ngo kuri 20 Aburahamu kuri 20 umwami w'i Sodomu abarira Aburahamu ati ndekerana abantu ibintu ubitware. Aburahamu yishyura umwami w'i Sodomu, narahiye Uhoraho manitse ukuboko, niwe Mana isumba byose, umuremyi w'ijuru n'isi, yuko ntazogira ikintu na kimwe cyo mu byawe ntwara, naho kuba akanyuzi canke akagozi k'inkweto, kugira ngo ntuzovuge ngo natungishije Aburahamu. Amen, haleluya. Yanga kumuha aravuga ati jewe sinabimana ivyo bintu yanse, ariko yafashe ikigira cumi. Aha Melikisedeki, icyo kigira cumi cyari iki? Yari eshanje arakwa. Yesu yaguhaye ubugingo, nawe umuha ibyaha byawe, nawe umuha ibyavuye i Sodomu. Haleluya. Yari imaje, dore eshanje arakwa izoba atekatamira ko wewe wazanye ibyo wakuye i Sodomu, wazanye ibyo wakuye muri Egiputa, uraza urabimuha ku musaraba, nawe aguha ubugingo budashira. Amen, amen, amen. Aburahamu yafashe ibyo akuye i Sodomu abiha Melikisedeki, ariko we yanga kubitwara, avuga ati cyangwa nabitanze karabaye, nta bindi. Haleluya. Nawe wenyine warabitanze. Haleluya. Nta bindi, nta kintu kirondera i Sodomu. Ibyanya i Sodomu nabitware, ibyanya i Sodomu nabitware, ubusambanyi nabutware, inzoga nazitware, ukubesha nagutware, iby'i Sodomu byose ndabimuha. Haleluya, haleluya. Dushime Imana y'umuco. Ibyo twakuye i Sodomu twateshanjije arakwa contre le Père de vie. Imana ibahe umugisha.